A sa nama je i naš večerašnji gost koji je rođen u Zemunu 1952. godine, a roditelji su poreklom iz Hercegovine. Osnovnu školu Ivan Gundulić završio je u Novom Beogradu i gimnaziju u Zemunu, u kojoj je bio đak generacije. Studirao je fizičku hemiju na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu, diplomirao je u 22,5 godine. Radio je u Hidrometeorološkom zavodu u Beogradu na poslovima i zadacima modifikacije vremena i zaštite životne sredine. Sada radi u Beogradskim elektranama. Sa nama je naš večerašnji gost Dragan Milošević. Pomaže Bog i dobro nam došla u emisiju Duša ćirilice. Bog vam povongo, zahvaljujem vam na pozivu za gostovanje na vašem cenjenom radiju i pozdravljam vaše cenjene slušalce. Hvala vama što ste odvojili vreme i što uvažavate našu medijsku kuću, a ja bih da vas najpre pitam, s obzirom da kada imam gosta iz Svetosavske Hercegovine, ja uvek treba da upitam takve naše ljude koji su naši srodnici u Hristu Bogu, dakle za Svetosavsku Hercegovinu i za Stefana Nemanju. Naravno, ja sam rođeni Beograđanin, Zemunac, dakle, ali naravno ne zaboravljaju se koreni, odakle svaka porodica srpska vodi poreklo. Poreklo moje porodice, kao što ste rekli, jeste iz Svetosavske Hercegovine i ja to sa ponosom uvijek ističem. Što se tiče velikog župana Stefana Nemanje, nesporno jedne od najvažnijih ličnosti u istoriji naše nacije i naše države, makar da postoji iole mali broj Srba koji ne znaju najosnovnije podatke o životu i životnom delu ovog velikog srpskog vladara i velikog Srbina, to u svakom slučaju nije dobro za naciju. A mislim da se o njemu nedovoljno dobro zna, pogotovo ne o grandioznosti dela koje je za života učinio. Stefan Nemanja, najkraće rečeno, jeste rodonačelnik slavne dinastije Nemanjića i utemeljivač te slavne i čuvene srpske srednjevekovne državnosti. Stefan Nemanja je konačno otac dva srpska velikana, našeg najvećeg prosvetitelja, svakako najznamenitijeg Srbina i prvog srpskog arhijepiskopa Rastka Nemanjića, Svetog Save, i on nam je također sa svojom suprugom Anom Nemanjić podario prvoga našeg vladara, kralja Stefana Prvovenčanog. Stefan Nemanja je svoju vladavinu otprilike i počeo na području današnje Hercegovine u Srpskoj i nekadašnje Hercegovine u onoj bivšoj državi Jugoslaviji. To je ono područje Neretve i slivar te reke, hercegovačke reke Neretve, zatim područje do Boke Kotorske, područje Zahumlja, uključujući i samo Jadransku obalu sve do Pelješca i Stona, a ovamo na zapadu do Foče, na jugu do Danilovgrada i Ostroga. Dakle, tu je počela vladavina Stefana Nemanje, tu je on upoznao i svoju suprugu Anu Nemanjić, inače ćerku od prvog bosanskog vladara, pa je udajom Ane na taj način i uticaj srpski na celom tom procesoru u vreme Stefana Nemanje znatno proširen. Posle ženidbe Stefan Nemanja je proširivao svoju teritoriju i po tome je on vrlo značajan, jer je on bio prvi naš vladar koji se spustio u Rašku oblast i u područje Donje Zete, tako da je već tada obrise poprimala naša država jedne sasvim teritorijalno razvojne i perspektivne moćne države. Stefan Nemanja je posebno poznat i po svojoj mudrosti, ne samo da je proširivao teritoriju naše države, nego je, znate, za sve vladare kritičan period kako se obuzdati kad ste više godina na vlasti. Negde 1195. godine Stefan Nemanja je procenio da je u nacionalnom i državnom interesu daleko važnije da se on povuče i da presto prepusti svom sinu, srednjem sinu, Stefanu Prvovenčanom, jer je Stefan već tada oženio princezu moćnog vizantijskog cara.
i pošto je Vizantija tada bila najmoćnija država, on je smatrao da će mnogo bolji odnosi između Srbije, u interesu Srbije i srpskog naroda biti da presto prepusti svom sinu. 1196. godine taj veliki mudri vladar, državotvorac naš, Stefan Nemanja, se odrekao svetovnog života i uslišio je molbe već našeg najvećeg monaha, svoga sina Rastka Nemanjića, koji je već bio na Svetoj gori u Hilandaru i zajedno sa svojom Anom zamonašio se i svoj život prepustio molitvama i postu. Zamonašio se na Svetoj gori kod Save Nemanjića pod imenom Simeon, a njegova žena Ana je pod imenom Anastazija zamonašila se u Srpskoj Toplici. Sad vidite, negde polovinom 15. veka srpski vladar na tim prostorima Hercegovine, to je Stefan Vukšić, Kosača, bio veoma poznat. On je u tom periodu došao do manastira Mileševa, gde su već tada bile kosti Svetog Save i vratio se sa tog putešestvija ovenčan, da tako kažem, jednom titulom i više nadimkom herceg od Svetog Save i po tome, po njegovom povratku na te predelje koje su već tada zauzimali prostor od Splita na severu pa do Ostroga na jugu i Boke Kotorske, dakle od Pelješca na zapadu i do Foče na istoku, po tome hercegu Stefanu Vukšiću to područje dobija naziv Hercegovina. Sad, šta je značajno za tu Hercegovinu i otkud ovaj drugi deo vašeg pitanja, otkud naziv Svetosavska Hercegovina? Pa, posle Stefana Nemanje, na tom prostoru boravit će vrlo često i Rastko Nemanjić, Sveti Sava, boravit će i najstariji sin Stefana Nemanje, Vukan Nemanjić, boravit će tu i svoje posljednje dane u Hercegovini provoditi i Stefan Uroš I, sin i naš kralj, naslednik Stefana Prvovenčanog. Na tom prostoru će preko 30 godina vladati i jedna od najznamenitijih srpskih vladarki i prva naša svetiteljka vladarka Jelena Anžujska. Dakle, vidite koliko je za taj prostor vezana loza Nemanjića, a posebno što je za gotovo sve srpske porodice, pa čak i porodice koji su bili katolici, ali Srbi na tim prostorima, bilo značajno delo i proučavanje Svetog Save, mi smo čitav taj prostor jednostavno kroz našu istoriju, kroz našu tradiciju nazivali Svetosavska Hercegovina, jer nigde više nije voljeno delo i poštovano Svetog Save nego na tom prostoru. Благодарим